I'm Linda Roberts and I'm 65 years old. Ek is Albert de Wet, ek is 64. Ek het baie pyn gehad, ek kon nie my aktiwiteite doen nie, ek kon nie sport doen nie, ek kon nie gestap het nie, ek kan in die tuin gewerk het nie. Oh, my life was very, very hard. Couldn't bend, couldn't run, couldn't sit properly, the pain was terrible. Dit het my geweldig gestrem, want ek kon nie geloop het normaal nie. Daarom oral wat ek geloop het, kon nie in die winkels geloop het nie, kon nie by die huis geloop het in die tuin nie. Daarom dit was regtig nie, as ek 'n plesier om te kan loop het, ja. Most of the treatment was medication. I just filled myself with painkillers to try and get the pain away before I saw the doctor. Nou, ek het gedurig pyn gehad. Ek moes sterk pille gedrink het om die pyn te onderdruk. Omdat ek geweldig pyn gehad het en ek moes 'n plan maak want ek kan nie so aangaan nie. I decided to go ahead with the surgery because I saw an ad from Dr. Ackerman about the operation, and I studied it, and then I decided this is for me. Die operasie was vir my goed geweest. Ek het niks nagevolge van die operasie gehad nie. The surgery was fine. The first 2 days I felt no pain whatsoever. Dat het elke dag beter gegaan het, ek nie sommer onmiddellik ek kon gevoel het hier is al klaar verandering. Ek kan verder geloop het en goed het. In die tweede week en die derde week het ek al 'n paar blokke gestap. Straat, sê maar 'n kilometer en 'n half en so aan. Toe kon ek gestap, wat ek nooit kon gedoen het voor dit. My most surprise was, I think, the actual getting up to try and do the steps to walk. Ek hou van stap en nou op die oomblik stap ek so 2 tot 3 kilometer op 'n slag. Soggens stap ek dit en maar dit wat ek nie kon gedoen het toe my knie nie geopereer was. I'm able to actually take a couple of steps and walk. I've tried walking with my crutches around the block, and it's absolutely fantastic. My quality of life has changed tremendously. I'm still in the healing process at the moment, but I can just see it day to day that I'm walking properly. I'm going to go for my walks very soon, the physiotherapy, and just upwards and onwards for me. Sover heel goed. Ek het vordering getoon en ek is bly ek het dit laat doen. Dit voel lekker om sonder pyn te kan beweeg. Dit is regtig 'n plesier om weer te kan stap sonder pyn. To move without pain is the most absolute best feeling ever. It's absolutely tremendous. Ek sal die Evolution Medial Pivot nie aanbeveel vir almal wat dit nodig het, want op die huidige stadium het ek nog net voordele uitgetrek. I definitely would recommend the Evolution Medial Pivot knee to others, as it has changed my life tremendously.